Ayaw pag tinago akong ano matimay da. Umabot nga da hapunto na magiging waray la. Kailangan ba mamatit opinionit iba kung an magpapaupay aton ray iba kung di kita atuhi. Tanan na problema nga umabot bayai an mga panhitabo na magraot na bagan. Ikaw an nagbubuot ting kapalaran nga da. Waray natin bukabularyo't kamalasan diba? Gidaan na astig ka anak kontra sagdila. Ayaw ikaw pag iba maupay na pag kita. Kung ano man na naada imo perfecto. Maaram ka naman na usala ito naghimo paglakat na bagan. Waray dara nga problema diretso't pagkitaan hingyapot punteryaha. Ayaw pagtugot na imhingyap mautod nga daan imo kaluyahan mahimo mo nga kusog diretsyon paglakad. Ayaw na pangita pag matumba buhat. Ipakita ira na bisan nunumulbot. Waray la ito kay perfecto na. Kay perfecto na ang tao nga nakitang korida ispimo. Imo akon ano ang magpapalipay imo'y pagpadara hityakan. Hit iba nga tao diri angin na mahulop. Imbis na maniguro kaya muna umangat. Asyat isulod ha ulo kay waray makakasaway ha imo nga bisan na hino ikaw it nagbubuot. Hit kapalaran nimo waray ka mangangatuan kung pag hinadlok la it imo sanglit. Ayaw pagtugot na tubtub kala dida. Ipakita ito kung ano an imo may da. Kay ha atong kalibutan uso it mga sadista diri angay magpadara bisan damo it na kontratapod ha imo sarili na imo makakaya. Importante may daka kalugaringon na marka nga magpapakita nga diri ka la basta-basta. Iwaray ka tumugot na imhingyap mautod nga dan imo kaluyahan mahimo mo nga kusog. Diretsyon paglakad. Ayaw na pangita pag matumba buhat. Ipakita ira na bisan nunumulbot. Waray na ito kay perfecto na. Kay perfecto na ang tao nga nakitang korida bisan anot mahina po dapat padayong kalabro. Tapos tim kalugaringon ayaw itiba nga tao kay dida ito hain kalugaringon matikang. Padayong paglakat ayaw padarat kalisang ha mga waray mahimo hakinabuhi. Kanang kita pantay-pantay waray ha aton lugi igawa. Asang kalayo na adati mo na huna nga naparong. Tungod ha imong mga luha buhat nga ipakita kung anot kakayahan. Ayaw pagtugot na hapaglakat mabayaan pamatia. Itaada sulod din kasing-kasing tanggala. Itaada ti muna-huna nga maglain kay waray upay tumaundang kadayon mga natikangan mo. Sige ipadayon ayaw pagtugod nga imo hingyat mautod nga dat imo kaluyahan mahimo mo nga kusog. Diretsyon paglakad. Ayaw na pangita pag matumba buhat. Ipakita ira na bisan nunumulbot. Waray na ito kay perfecto na. Kay perfecto na ang tao nga nakitang korida ispiho.